السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا أساتي المجرة لفساتي المجرة ومن فلسطين لفتنرة إسرائيل درجة ملء إسرائيل درجة ومن فلسطين ونشرق متجروف لفساتي حق أساتي المجرة ربي جنتها خنوف إن شاء الله لأنها أساتي دي شهيدة ربي جنتها خنوف ومن إسلامات سكرستانات سكون ذنوب أيقول أمنتم ما بيت أمنتان ما قتايتو إنجرتو كانوا فور من إسرائيل أمة خان الرب به سارو خان أكنت تروبو خنوان فتامك أبو متربي رتي إن شاء الله رب الرابع سلطان الرئيسان أسبوبتي أنك أباتني أكن مسكين الرجادني ربي الراخفة حقني لك الله تملين جيتو ربي الراخفة إن شاء الله أمة إسرائيل خكرت أنا جو الران تنوان برا خطني من إسرائيل مشتيفا حاخمة دواجرانيتو هيرم الدنيا خيستو أبا فيتو جلولي أبا فيتو جيجاولي قبط ويجاولي قبط مشتيفا دهون يوخين حاخمة دهون أوركا هيرم الدنيا خيستي مالي لوخا جتن تاري مشتيفا خان أكبسطا ميكا كيسا ولا نماجر المام ميكا كيسا داتي ميجر ميكا أجن مجرى خيسا خان الرفدني روبسني kana gataa jiranii jechuun manni kun har'aan tan uummata Hamaas dadhabanii dhiirota isaanii tagaara baatee fi qophooytee taa'u jirtu dadhabanii asii ganda magaalaa keessatti maa jiranii jechuun kan nama xaayiranii jechuun kun heera addunyaarra hin jirre heera mushteeffaa dha'iinsaa arruma dhageenya isaan malee addunyaarra namni hin jiru jechuudha. Addunyaanis tafaradaati isaaniif har'aan kana karaa gootee nama biraatitti karaan godhin addunyummaan tunu tafaradaan dhaabbatte tun beekama addunyaan faradaan dhaabbatte ummanni yahudaa arraan tana nuti jee ummata islaamaa irra bobbahee ture ummata filistiin irratti waan kana hojjechaa jira arra ka kiristaanaatti waan kanaa gammadu boru arkachuu ta'a ka islaamaatti waan kanaa gammadu boru arkachuu ta'a arras keessatti dubartii ulfa darbaa jira ilmaan torbaan takka achi keessatti manirra jigee akkaamsaa jira jechuudha agaruu jirtan ilma namaa achitti miidhagu jetti kumaatamaan dhumaa jiran namaa kanumaafuu mee bikkuma heeruma mushteeffaa keessatti nama dammaraa jee takka madarasaa keessatti uummanni kun bikka kanaa dhaayiraa jechuudha bikkuma namni tolqamu bikkuma namni barnoota dhaqu bikkuma namni haakimummaa dhaqu achuma dammaraa jiran itti mana namaa kun heera addunyaa keessatti dhorkaa dhiirti isaanii kobabbaatee jirti dhiira san barbaadachuu malee ilmi dhiiraa akkana dhootti dhiira sodaatee dhufee miskiinan nagaan dheeshu jiru dhufee gubbatti roobu heeruma adda amata heerri addaa keessatti bahee keessa irraa jechuudha. إن شاء الله وأنه هندنو كتنفت رب الراغب جزاء نديبا أنكم ترولي جزاء نديبا ومنكم يسا كتنف ونبلي سوماس نفاس نكبتني إن شاء الله وقت إسام بوتا أنس نرفن تنفاف أمتا كريستانا في إسلام وصول جنة أمتا خناخا عدابدا أمني فلسطين أماجر إلمان تتكات أماجر إلمان سن إلمان كيسن رتابا mee ummannin nuti cina dhaabbanna ji'ee ka dubbatus illaa amma ka cinaa dhaabbatee sin gara silallattuu namni rabbi qabu gargaarsa namaan barbaadu rabbi cinaa haa dhaabbatu bar ajaa'iba waan takkaan dhagee waan takka alama irratti hin dhagahini dhagayaa jira namni jiru waa hunda dhagayaatuma deema rabbiin insha Allah cinaa haa dhaabbatu ummata Filistiin rabbiin haasab barsiisu nama arraa jira arra manni guutuun dammaramee ka ilmoon takka keessaaf tuqa tokko keessaaf ka guutuun dammaramu akkasitti jechuun duguuggaa shanyii Israa'el gaggeessaa jirti jechuudha ummata Israa'el kana Hitler daaku ture jaan an akka hiyyatti arra akka daakuu ture jaan tartiiba galchee ni tolche akka hiyyatti beekamu ni tolche maaliif arraan tana ka ilmaan xiqqaa dubartii asirra dammaraa jiru kun
ummanni sawwahuma keessatti arkee ummanni Hitler sanuu ummata kana daakee nadha gaamaachuu mee kun ummanni ummata nama naasuu qabu ummata naasuu qabne ummata dhiigaa cumaan qabne ummata ilmaan xiqqaa kan akkana manarra jiisaa jiru ni gartan alama gochi kuyyoo bareedaa ta'e callisa yoo bareedaan ta'e waan irraa calliftanii jirtu alamni guutuu waan kanaa ka'ee dhaabbatee Israa'il tana bikkatti godhuwa illaa hanga yoomi ka Israa'il matarra nama baatee akkana dhiibbatu aangoo arra isaanii kanne tana namaafis kannu endaa namni waqta aangoo qabu namarratti roorrisu waqta namaa gatta'uu dhufaa beekadhu boolla qottee gadi fageessin jaal ifiif itti kuttaa dhiiraa fi dhiiraa wal lole dhiira taanaan achuma deemanii akka dhiiraatti dhiiraan lolu waan nuti beeknu tana dhiirti dhiiraan lolti malee dubartii fi ilmaan hin loltu dubartii fi ilmaan itti ganda keessatti deebitee kanaa wajjin waccuu jechuudha dhiirti dhiira akkasiiti moggabbaatee eeggattee dhoyti kanneen duubamma dhiireetta immoo dhalaa dheettan an akka kiyyatti dhalaadha akka birraa oorootti dhalaadha uummanni kun dhalaa uummata dhalaan irra wayyaa dhalaan waan akka isaanii daleetu uummata heewaana mee har'a uummanni aalamni ka uummata kanaaf dhaabbanna je'ee dirree bahee jiru as bahaa dirree bahaa dhaabbadhaaf rabbii si wajji dhaabbata ilmaan namaatu kana dhumu jira ilmaan namaa minsa kanan eegina keessan irra dhaaba yaa obboleeyyan kiyya dhageeffadha bikka jirtanii du'aa'ii wanni inni irraa sirra beef du'aa'ii nama cinaa dhaabbachuun akka nama cinaa dhaabbateeti bikka jirtanii masgida keessatti bikka jirtanitti namuu ha'aati du'aa'ii godhaaf ummata Filistiinii ilmaan xiqqaatu harcaa jira ilmaan xiqqaa dhumaa jira dubartii dhumaa jira obboleeyyan kiyya har'a wanni sirra beef wanna dhimmeena kaase sababa kanaa jechuudha ka'aa bikka jirtanii du'aa'ii jabaadhaaf bikka jirtanii rabbitti iyyadhaaf rabbi cinaa haa dhaabbatu takkanaati obboleeyyan kiyya video tana subscribe share like godhuudhaan nama hunda bira waliin gaadha du'aa'iin isarra du'aa'ii namaa gootuuf keessaa baasee akka nama gargaaree du'aa'iin waan guddoodha rabbiin du'aa'ii amma na kadhaa jee amma kadhaa fi wabillahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi